Matud sa mga tinun-an, kinsa man kining tawhana nga pati ang mga balod o ang hangin motuo man kaniya. Mga igsuon, sa atong gipaminaw nga ebanghelyo, giasoy ni San Marcos karon nga sa pagkagabi na. So take note of the time. Pagkagabi, buti pasabot nga ngit-ngit na. Do not imagine nga kaniadto na ay mga suga. So kung ngit-ngit na, ngiob jud kaayo ang palibot. Unya pagkatapos, ang hangin mikusog paghuros og ang tubig mibalod, no? Dagko ang balod. Chaos. Pagkatapos, ang mga tinun-an naningkamot sila to maneuver the boat aron nga sila madali pag-abot sa pikas nga tampe, aron nga dili sila malunod. So they manage, they maneuver using their own strength, but wa gyud hapit na gyud sila malunod po sa ilan ang gipukaw si Jesus because of the fear nga basig malunod ta, wa pa ni siya mumata, mapatay ni, apil po ta mga matay ani. Gipukaw nila, og pagkahuman si Jesus iyang gimanduan ang hangin og ang dagat hunong og milinaw kini og ang hangin miundang. Dayon sila, kisa man ning tawhana nga pati ang balod og ang hangin motuo man kaniya. Now, imagine it was darkness. Imagine the water was in chaos. Imagine kusog ang hangin. Kung taga-dagat ka, mukusog gani ang hangin, mudagko pud ang balod. Now, this gospel pericope of Saint Mark brought us back to Genesis chapter 1. Remember, verse 1 sa Genesis chapter 1. In the beginning, when God created the world, the water was covered with darkness. The world was covered with darkness. There was water, and the world has no form. It was in chaos. Mao na description sa Genesis. So buti pasabot karon nga kining darkness bitaw, in the ancient belief of the Jewish people, ang darkness is devil, evil. Ang darkness, ang kangit-ngit, mao kini ang paghari sa power nga dautan. Kabantay mo sa atong kultura nga Pilipino, ambot sa amo nga kultura, at 6 o'clock in the evening, kami nga mga kabataan, tawgo na gyud mi sa among mga ginikanan. Uli na. Na di mi kasabot nga naman nga paulion nga nalingaw pa mo migduwa. Paulion kay ngit-ngit na. Nya mayngon ito mga kaluluhan og lula nga og makatamak mo diha og mga engkanto. Og may niya masipaan ang mga duwende o sa panadagan sa mga rason paulion ta. Pero in the ancient belief, darkness means the reign of evil. The power of the devil is active during the night. So mao to nga the real purpose yun ta natong paulion ta sa mga balay kay magrosaryo og mag-orasyon pero di man lagi sila kahibaon sa rason. So mao to nga hadlokon ta nga naay power. But in the ancient world mao na ilang panglantaw. When it is dark, then there is the power of the devil. Now, added ang dagat mibaud og ang hangin mihuros pagkusog. For them, but ipasabot nga the power of the enemy is now active, and who are they? They cannot fight against the enemy. They are humans, and their enemy is evil spirit. So kumauni, sila nangalisang sila kay mingon sila ang atong power is not enough for this evil power. Kay ang pagbalod o ang paghuros sa hangin mao man nagpasabot nga nilihok ang gahom sa dautan o kinsa man kita. But sadyang mingon sila, bukaw na to si Jesus. Bukaw dito nila si Jesus o giingnan ni Jesus ang honong. Now go back to Genesis. God puts an order of the chaotic world. God puts an order of the darkness.
God separates darkness from the light. God made a place for water. He contained water. Before, the whole world was covered with darkness and water was there. But when God started to create the whole world, God contained the water in a place. So what ipasabot, God's power is in control and God's power is even greater than the power of the enemy. Natingala sila, nga maning kisa maning tawhana, nga pati ang bawod, pati ang hangin, mutuo man kaniya. And this gospel pericope is a manifestation of who Jesus is. Is a manifestation of His own identity, that He is not just simply human being, He is divine. It's only God who can put control, who can implement control over the chaotic waters. And it is only God who can put control over the power of the enemy. And now they began to wonder who this Jesus is. So, ba't ipasabot ka na ito mga kaigsuunan nga sa atong kinabuhi, we all have our own unos sa kinabuhi. We all have our, kanang gitawag natong storms sa life nato. Maybe one of the storms, kini mga physical calamities, our pandemic, or another storm in life, mawadan tag trabaho, mawadan tag minahal sa kinabuhi, masakitan ta, tungod sa mga problema, mabugatan ta. These are all storms in life. But the gospel also reminded us that even if you are weakened because of the storms of life, nga imong nasinati, ana ay Ginoo nga imong kaduulan. Now take note of the movement. Pag ngit-ngit na, they know that it is the power of the enemy is active. Pagbawod og paghangin, nalisang sila kay it's really active, the power of the enemy. Naningkamot sila by their own power, but their power is not enough. Apan sa ilang pagkaamgo nga ang ilang gahom, ang ilang kusog, ang ilang katakos is never enough. Miduol sila kang Jesus. Gipukaw nila si Jesus. Unsaon pagpukaw? Mingon sila, magtutudlo. Sa ato pa may, Lord, mata. Mao na nga, whenever we experience pains, kay nawad-an tag minals kinabuhi, nawad-an tag trabaho, nasakit kita, o gilisod-lisod kita karong panahona, whatever experiences, storms of life, always remember, there is that Jesus waiting for us to call. Waiting for us to call. And this Jesus is greater than our problem. So mga kaigsunan, ang mahal nga Birhen Maria, iya nga naila, nga ang si Jesus is greater than the problem. Look at John chapter 2, remember the kasal sa Cana. Jesus is there, Jesus was there, and then Mary was there. Mary recognizes nga Jesus is greater than their problem. Miyato si Mary, punyagiingnan, nak, wa na sila'y wine. Ang response ni Jesus, kung atong tanawon, when the human and Filipino way, it was never favorable. Ngayon siya nga, what is that for you and for me? How does it concern for you and for me? My time is not yet. But Mary knows that Jesus is greater than the problem. And he told the servants, do whatever he tells you to do. And Mary exited. And indeed, Jesus performed the first miracle. Even it was not yet time. So mo ni mga kaigsunan nga, remember, in the gospel today, we are all reminded and invited to go to Jesus. Whatever experiences we have, painful, dreadful, confusing, go to Jesus. Manindog kitang tanan, mga kaigsunan o